umsebenzi awunaphutha uJehova. Usomandla owenza izinto ezinkulu ngoba lakhe igama lingcwele. uZakhariya noElizabeth assignment i-assignment yokuthi kwi-age ababuyo kufanele ukuthi babe nengane. uZakhariya ubuye emhlabeni kodwa i-assignment uNkulunkulu babonile ukuthi bayizitsha ezikahle engingayisebenzisa lezi. Ithi ngelosi uGabriel uzothula ke manje wena Zakhariya ngoba manje uzophazamisa icebo likaNkulunkulu. Kodwa umkakho uzoyenza le assignment kaNkulunkulu iphumelele. Uyahamba uZakhariya uye ekhaya. Asabambekile la ngenxa yokuthi abekhuluma no Gabriel kule assignment ayilethayo uNkulunkulu phezulu. Yaphuma uZakhariya late nyanga kodwa bayam-understanda amakholwa yehlezi nawo ukuthi kusho ukuthi ubesakhuluma noNkulunkulu. Somandla wenza izinto ezinkulu ngoba lakhe igama lingcwele. Uyakhulelwa uElizabeth. Yaphuma uGabriel uya kuMary. Mayafika kuMary ubeka udaba nakuMary. uNkulunkulu uqhuba i-assignment nezitsha ezikwaziyo ukuphatha icebo lakhe. Akafuni uNkulunkulu ukuthi anikeze noma ngubani because uzobonakala uNkulunkulu ekhambeni kwendlela sifeyila izinto zakhe ezikaThixo izinto azifeyile. Uyafika kuMary uGabriel uyabeka udaba uzokhulelwa uzalindodana uyiqamba ukuthi uJesu. Indodana ozoyizala izobusa iphathe yenze konke ingamele konke okomhlaba. Akekho oyoba ngaphezulu kwakhe. Sikhonza uNkulunkulu owenza izinto ezinkulu. Lingcwele igama lakhe. Ekuthuleni kwakhe uMary uyamangala uthi mina kanjani ngoba nakuye kubuya imibuzo kodwa usayazilungisa. Uthi Somandla wenza izinto ezinkulu. Lingcwele igama lakhe. Uyayibamba lento uyayibonga ingakenzeki. Uyayibamba uyayibonga ingakenzeki. Ukholo lwethu fanele ukuthi sithathe from ezwini. Singalindi ukuthi kuze kuphume sikubone ngamehlo. Fanele ukuthi sikubambe ezwini. Sikwazi ukuthi sikubambe ezwini sihambe nabo. Indoda ehleze eduze kwechibi for 38 years kungenzeki lutho eduze kwechibi. Bafika abantu benze okwabo baphume bahambe bezuzile. Bafika abanye bathatha into zabo bephume bazuzile. Wabekezela lo baba 38 years, high weeks, high days, high months. Ukholo lwakhe lwamgcinisa ukuthi akahlale lapha. Icebo likaNkulunkulu lizofezeka. uNkulunkulu wenza izinto ezinkulu ngoba lakhe igama lingcwele. Lingcwele igama likaNkulunkulu bazalwane. Aliyenzi into engekho. 38 years. Ngizothi nakini bantwana basekhaya noma ngabe isiphi isimo obhekene naso 38 years bekezela uzofika ekukhanyeni. Bekezela uzolunga. Sikhonza uNkulunkulu ongenaphutha. Sikhonza uNkulunkulu ongathi
ngathi mayenza i-assignment yakhe besiba ne-mistake emkhathisini. No ways. Eyakhe uNkulunkulu i-assignment uyayiphelelisa ibe yinhle. Asambeni ngokholo ngoba sizitha uNkulunkulu afuna ukusebenzisa. Asithembakale uNkulunkulu. Sigcine ukholo lwethu. Singathi ngoba sibona isimo kuba nzima bese siyadebesela. Sesithatha amanye ama direction. La izofika ingilosi ezozama iqhinga bese izinto zakho ziyaphumelela. Uthi maye mkhulumisa uNkulunkulu uthi sukuma kholo lwakho lukusizile. Asanga mbusi izinto eziningi uthi ngakwenzelani ngokwakhe kwenqondo yasemhlabeni asehlale kakhulu la. Uthi ichibise lizama isimo ngoba mhlala ngilinda vele la uthi lizamazamiswa iqhinga sekungidlulile la namuhla kanti akazi ukuthi udibene nomnikazi weqhinga akazi ukuthi udibene nomuntu azocazulula inkinga yakhe kanti akazi ukuthi igama lakhe noma phambi kwakhe namuhla uNkulunkulu khona kwethu kuzwa ngokuzwa sizwe izwi likaNkulunkulu. Asinezwe amanye amazwi ashanguzayo, amanye amazwi aphephukayo asingawezwa. Ngathi uThixo osekhaya ezulwini ngavala izindlebe zelizwe avule ezezulu sizokwazi ukuthi sibambe kahle ukholo lwethu ngoKristu Yesu.